u Ameriku. Vidjeli ste na jučerašnjem snimku i nismo bili toliko nešto oduševljeni što smo sleteli u Chicago, ali to je bilo samo zbog vremena koje je bilo kišno i što nikako nismo mogli da se nađemo sa tim drugarom koji treba da nas dočeka na aerodromu i da nas odveze u stan. Ali onda usledilo još veće razočarenje. Otišli smo u tu zgradu koju smo rezervisali, taj stan, bukvalno ono šok. Zgrada smrdljiva, memljiva, puna drogiranih crnaca koji se teturaju hodnicima, znači blagi užas. Blagi užas. Odneli smo sve stvari gore, na 5. sprat, bez lifta, 6 kofera, znači duša u nosu. Ušli u stan koji nije toliko bio loš, ali je smrdelo. Stan je bio čist, sve je bilo rasklonjeno, izluftirano, prozori otvoreni, ali smrdi na cimere i na komšije. Da. If you know what I mean. I tako ušli smo seli i kao šta sad, brate, šta da radimo, brate. Nemaš telefon, nemamo broj, nemamo internet, ne mogu da pozovem nekog drugara malo pre koji nas je dovezu, ne mogu ništa. Znači, totalno bespomoćno. Izlazimo, lutamo negdje levo, desno, što je najgore, kraj lepo izgleda. Zgrade su okolo lepe, sve je lepo, ali sve je to neki privid. Te fasade su lepe. Te zgrade su lepe s polja. Ali ti kad gledaš kroz te prozore, ti vidiš da su unutra stanovi raspadakis, brate. Znači, trulovina, brate, to se ne može opisati. A s polja, lepi trotoari, lepe zgrade, čisto, lepo, fino, a unutra užas. I tako odemo negde do tog kao nekog centrića, nahvatamo internet, zovemo mog drugara i zamolimo ga da prenoćimo kod njega danas, to je sinoć, pa da danas nađemo neki drugi stan, Airbnb, neki hostel, šta god. Nije mi se mililo što smo stvari morali tamo da ostavimo tih 2 sata dok nismo se čuli s njim. Tako da evo, sad smo ustali, tuširamo se, sređujemo se i palimo do grada. Da nađemo prvo neke telefone, brojeve sa internetom, da apliciramo za socijalni broj i da pokušamo da nađemo neku gajbu danas. Mada naravno, otak nam je rekao da možemo da ostanemo ovdje i par dana, ali više smo za to da nađemo nešto što pre, da možemo ove kofere da raspakujemo. Tako da bi volili da nađemo neki stančić da se smestimo, pa posle lagano sve ostalo. Da, jedina lepa stvar je što smo se sinoć provozali do downtowna i što smo otišli u jedan mnogo lep bar, popili pivo, ovo njihovo američko sa onim ukusima i hasali mnogo dobre burgere. Ovo nam je ostalo od sinoć. Yes. Plastika. Sva sreća pa smo poneli pršutu. Užičku. Hvala, baba. Idemo, ne znamo ni gdje idemo. Niti znamo gdje smo. Ali tražimo neki internet. Ovdje se inače vatrogasci zovu za sve živo. Znači bukvalno ona baba, izađe mačka kroz terasu, ne zna gdje je, ona zove vatrogasci. Zapuši svece šolja, ona zove vatrogasci. You are here? Evo, nahvatali smo internet ovdje kod McDonald'sa. Treba da odemo do Social Security Service-a da apliciramo za socijalni broj. I šta je dobro ovdje u Americi, što Google mape funkcionišu odlično, sve je povezano sa gradskim prevozom, znači samo kliknete gdje treba da stignete i reći će vam koliko treba da hodate do stanice
koji bus da uhvatite, koliko stanica da se vozite. Za koliko minuta dolazi bus? Za koliko minuta dolazi bus. Evo ovdje vidimo da je jedan prošao pre 2 minuta. Sljedeći imamo za 15 minuta. Vidimo tačno koliko ćemo morati poslije da hodamo na drugi prevoz, da presedemo. Znači sve je bukvalno nacrtano i opisano. Što mnogo olakšava korišćenje gradskog prevoza u gradu Čikagu. Sljedeća stanica, sad izađite, kaže nam mapa. Evo, bez neta nam govori da izađemo na ovoj sad stranici. Evo, došli smo ovdje u AT&T da proverimo da li možemo da uzmemo neki broj, neku karticu sa internetom. Pošto još uvijek nemamo socijalni broj, danas je subota, nismo uspjeli to da izvadimo. Pošto smo bez neta već 2 dana u sred Amerike. A inače Wi-Fi po kafićima, McDonaldsima, ovdje po gradu gdje god da se nakačite, jako je loš. Verovatno zato što je preopterećen, ili imate ograničeno vreme korišćenja tipa 10-15 minuta. U McDonald'su 30 minuta da pojedete obrok piše i morate napustiti McDonald's. Isto tako kad se povežete na mrežu u McDonald'su imate 20 minuta korišćenja interneta i posle toga ništa. Znači, katastrofa. Ovo je stanica. Mi smo sad kod ove. To je dobro. Dešifrovati. Kao kad se u BG voziš ovim autobusom iz Brata. Vožnja metrolom u Čikagu. Pošto je Čikago, ja mislim, jedini grad u Americi koji ima metro liniju, železničku liniju iznad ground levela. A inače sviraju svi ovdje ko u Beogradu, tako smo čuli. I više. I naravno, pošto je vikend, zilion ljudi se slika ovdje kod pasulje. Kod Prebranca. Eno smo, što smo skraćeni. Plavenko.
Znači, ispostavilo se da naši telefoni ne mogu da rade na ovu američku mrežu, ali samo mogu na T-Mobile-u. Ne znam čiji T-Mobile je. Nemački, austrijski. Ne znam, tako nešto, evropski neki. Palimo gajbi, noge nam otpaloši. Šta je rekla za...